magaling, isunduing panyulo at dakalpang proyekto at programa para King Panasenso, Kapitan Marley Dalusong Pineda. Barangay kandating, minasensuyat mesanting, manibat niyang lukluk yaing kapitan, ang magaling Kap Marley Pineda. Kayalal ng 2018, pegawaning barangay hall, may pabubong na ning tambing, dalan ame semento, dati tuturot kayo, ngenimika shortcut ya po Kap Marley yan proyekto, tarundun a depensa, Santa Cruz pe konkreto, at dalan king dulungan, 4 yang kilometro, dalan purok kabesa, may patag niya mo naman, Kap Marley pe pagawa, pati kulot ning kisamban, itang dike Santa Cruz, ang gasaging may simento, pegawa ng Kap Marley, pati eskinit at paso, masipag yang kapitan, king kandating, Kap Marley, sinulong yang barangay, ampong mesanting, Kap Marley, karing proyekto at programa, dakalaretang sasabing, Kap Marley Pineda, kapitan yapong magaling, itang slope protection, tulid na ning pisamban, ang pointibag kaparas, ngeni me biyeya ing dalan, dalan danum king dulungan, pelinis na lang kapitan, covered court ayawad ne keng mayap tamong congressman, di kaya ting CCTV, safe ka na aldot bengi, di kaya ting public address, ketang sipag ng Kap Marley, may kasaling ban pan rescue, ampo paneng emergency, motor service ding health workers, sampung bantay bayan ngeni, Kap Marley pe ayos ne, multipurpose pisamban, at myaliwang proyekto, ketang kayang sipagan, manibat linukluk ya gewaning kayang tungkulan, may kit bakit ang obra, kayang sinumpaan, masipag yang kapitan, king kandating, Kap Marley, sinulong yang barangay, ampong mesanting, Kap Marley, karing proyekto at programa, dakalaretang sasabing, Kap Marley Pineda, kapitan yapong magaling, masipag yang kapitan, king kandating, Kap Marley, sinulong yang barangay, ampong mesanting, Kap Marley, karing proyekto at programa, dakalaretang sasabing, Kap Marley Pineda, kapitan yapong magaling, niyang panahuning pandemya, ikit tayo, Kap Marley, halos ene pumatutut aldot bengi, makaduty kaligtasan at kakayap, ting kabaryo priority, kang Kap Marley ka barangay, tuturing no pong family, lilibot ya at magdulap, lunas ang popong ayuda, kang gobernor at congressman, Kap Marley, malapit ya uling deti balura pong matapat ampong mayap ya, pangakayang ni-request, panepakiba daawa, Kap Marley isundo mo, ing tutumong serbisyo, kabarangay kakita, masipag ka at sincero, king barangay ning kandating, Panasenso idiretso, Kap Marley Pineda, kayan tabi me inginu, masipag yang kapitan, king kandating, Kap Marley, sinulong yang barangay, ampong mesanting, Kap Marley, karing proyekto at programa, dakalaretang sasabing, Kap Marley Pineda, kapitan yapong magaling, masipag yang kapitan, king kandating, Kap Marley, sinulong yang barangay, ampong mesanting, Kap Marley, karing proyekto at programa, dakalaretang sasabing, Kap Marley Pineda, kapitan yapong magaling, masipag yang kapitan, king kandating, sinulong yaing barangay at mesanting, Kap Marley Dalusong Pineda, karing proyekto at programa, dakalaretang sasabing, Kap Marley Pineda, kapitan yapong magaling, masipag yang kapitan, king kandating, Kap Marley, sinulong yang barangay, ampong mesanting, Kap Marley, karing proyekto at programa, dakalaretang sasabing, Kap Marley Pineda, kapitan yapong magaling, masipag yang kapitan, king kandating, Kap Marley, sinulong yang barangay, ampong mesanting, Kap Marley, karing proyekto
magaling